Koe nei te haka e whakatakoto ria ana e ngā tama o Hato Paora ki te mihi ki ngā tama o Hato Tipene. Te hiro tēnei kaupapa o te hono o ngā kura me ngā rohe, ngā kuhua, ngā whānau e tautoko ana, i a mātou, tuku tīma. Te kaumā toru tau a Mahanga Wilson o Waikato, ko ia te tehi o ngā ripi waenga o tana kapa ngā rangatahi tama keiraro i te tekau mārima tau o Hato Tipene. Okay, so and it's our errors that are leading them back into the game. All right, let's tidy those things up. And it's about our attention, all right? Attention to detail there. Tēnei ata, a me i te rapo, i tau mai rātou ki ringa kia tātou, kia mātou, me te kia kaha, kia taiki, i enei mahi, te riki. Tino pa, tino hariko au, e tāna matua ki te haru mai ki raro nei, o te reka ki runga nei, ki te tākoro. Te kaumā toru tau te pakeke o te kāhui huri Edmunds Crib o Ngāti Kauwhata me Ngāti Māhaki. E hikaka ana ki te hoki mai ki te kāinga ki te tākoro riki mo tōna kāreti. Ia wanga mātou i te tuatai, i nai nei, kua tau te Māori. Ko noho tahi, kei tōku marae tēnei wā e noho ana, mo te rongo e nei rā, kua hipa ake, e whai wāhi ki te a te mātakitaki, a te titiro noho tahi, kai tahi, engari pai, he rawe ki au, tōna mutunga, kei kona i rātai. E hikaka ana tēnei tama o mua o Hato Tipene ki te tautoko anō i tōna kura ki te whakataetai Māori o te motu. Ko ki te kia au, i roto i te Pūkōrero, i ngā marama tata ko hipa ake, engari mo i tahi o ngā old boys o te kura, ko tae mai me wara tau kara, e hariko ana, ko kei te mau āhara ara e tahi mo te ahatango o tētai wigitori e ngā tau ko hipa ake, koe no, ko tae mai ki te whakanui tō mātou kura, tā rātou eke ngā kirungi te whira riki i tēnei rā. They're doing really well. It's their first year they've had a team in the tournament this year, so they're doing really well. I mean, they've had a loss, but they're enjoying the atmosphere. Awesome, the game against Tipene, rivals from a lot way back, but they're doing well, considering half of their team is first-time league players. Ko tānia haupapa tētehi o ngā māma o tētahi tama, kei te kapa o Hato Paora nei e koa ana tōna ngākau te kite i ngā kura tūtahi e whakataetai ana anō. Mentally, they've had a lot of pep talks today. I've been privy to a couple of those today. They're doing really well. They focus, really focus. So I haven't spent much time with my boy today, but we're here for league. He's not here for whānau today, so he's here for his kura. Ko te riki, te kēmu, ngā rāgo mua, ko te Pūkōrero, ko te rugby tērā. Ngani paitone, kia tāmai ngā kura e rua ki konei tohe pakangai, ki te maia hea te aha. Oi rā, ka pai he hariko ana. Kia te tiki te grand final, kia pai i nei kimi. Ahakoa ko Tipene te toa o tēnei tākoro, ko te tinotoa, ko te oranga tonutanga o ngā kura tūtahi tamatāne Māori o Aotearoa. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo, te taka.